Burada 10 tane adam yaşıyor. 20-25 sene diyorlar yıkılacak, bilmem ne olacak. Yani tamir sağlam evleri, sağlam binalar yıkılıyor. Gel buralara bir yer atın. Şöyle, ver şöyle. Akrep çıkıyor, ilan çıkıyor, yani burada mecbur kalmış şey diyor. Allah'ına bak. Hep çadırların üstünde, hep bir şeyin içindeyiz ya. Evlerimiz hep çökmüş. Evlerimizin dışında tamir edemiyor, yapamıyor. Yani burayı da bırakıp gidemiyoruz da. Kendi ana paramızdan almışız bu evleri. Yani biz öyle şey etmedik. Ya burayı bir çözüm bulsun abi. Ya yıkımı gerçekleştirsin. Bu evleri millet kurtulsun. Yahut da buraya bir şekil versin. Ceyranlarımız gidiyor, elektrik gidiyor, su bazen borular patlıyor. Yani millet hep mağdurdu burada. Ya belediye gelmiyor. Bir tur atıyor, ondan sonra çekip gidiyor burada. İlgilenen kimse yok. Seçim zamanı gelip onun dışına gelmiyorlar. Kim gelecek buraya? Seçimin dışına kimse gelmiyor buraya. Kendi imkanımızdan duruyor burada. Yani bilsek ki burası şimdi devam edecek, sürecek burası. Biz buralara evlerimizi tamir edeceğiz. Başımızın çaresine bakacağız. Onun dışında kimse gelmiyor, ilgilenmiyor da. Ne yapmamız lazımsa bize itkilerden bir şeyler bekliyor yani. Yıkım yapılıyor ama yıkım yapılıyor nereye yapıyor? Gidiyor güzel evleri yıkıyorlar. Şehir içindeki nerede bir temiz ev varsa orayı yıkımı getirmiş. Gel bu sürü altındaki insanların evlerine bak. Ya yolun dışına hani hep yıkım üzeriydi zaten. Bir şekil yok bu Diyarbakır. Şimdi başka ne diyeceğim? Başka ceyranlar da kesilmiş zaten. Ya elektrik hemen 2-3 yıldan beridir böyle yok. Kablo çekiyoruz. Ana kendi paramızla kabloları çekip getiriyoruz. Ya kaç sefer söyledik herifler eski gelmiyor. Kimse gelen de yok. İlgili. Kendi hallerine bırakmışlar. Onun dışında kimse gelmiyor yani. Ya etkilerden bir el atsınlar bu mantıkaya. Yani biz bir de çoluk çocuk sahibiyiz. Her bir evde 10 tane 15 tane insan yaşıyor burada. Gelsinler bir görsünler buranın halini. Yalan yok, bir şey yok burada. Onun dışında insanlar hep burada mağdurdur. Gençler burada mağdurdur. Hep suyun altında hep oturmuşlar, hep ne iş var ne bir şey var. Bir çözüm alsınlar, bir çözüm bulsunlar bu insanlara. Başka ne diyecek abi? Gelsinler bir görsünler buraları. Elektriğin dışına gelsin, elektriklere baksınlar, kaldırıma baksın. Ya öyle bakın bu evlerin haline bakın ya. Yani nasıl yaşıyoruz biz de yanımda. Hep bir çadır diplerindeyiz. Var hemen hemen 200, 300, 500 tane ev var burada ya. 200 taneden fazla var. Bağla bir bakın. Evli bedene. Burası evli bedendir, 7 kardeşlere kadem gidiyor. صورنا محلامه وحياة مالمه وحياة جيرانمه ام هي صد مال زيده صد وبنجي مال افلي بدني حياة دي قرداشه ام شهر بزنه ام بريشانن آفتنه جيران تنه آف هي نك آفتنه تمامي مثل خيمه چشمي مسحته متقيانه ريامتنه ام كان آروان کی بین مال خو ام گشت میزه که باوی قمر باوی وان خانیا گشت بني چادر دانه خانیه مهن کی حرینه هن کی بتونن ای کونن نايلون کشان سروان امريكان تشيكن يا برا بلدي ولا حكومات ولا بكره يا برا خركه جيرانا متونه امثالي بلكي 10 جرا باس 10 جرا مقابلو تكرند بن دافين بافرني دز درن جيت قابلو ما جيت كند بن ديريك ذب حالي دا دولتنا جمرات جيراني برا ديريك ناده افيا ديريك جيرانيه برناده ام مدغور ام خلقين هفت خلق شيريمتك ام هفدو سبابت كش بنا جيراني افا متنه جيران تنه ساعات معتي متف فاطلميش بونه امشترسات زانوين قبلو بافين جيراني خوي شوبا ما فاي دايا سرسري مت بهافين امجميشاش كيشان كارن في محلي روني ريتونه جعدت تنه امريكان ارفان كي بين مالاخو كريم ام ارفان كي كارمي دعوت ميتي جن كبر ميت الفر العردي ما بو ميتي مال عردي ما ريتنا بو ام ببن بلدي نايب قادر ما تشي ناكن ريتشي ناكن اشكري خرابيجم ميتي جن كيل عردي ما سرسرين كارن لا امبولاستي نا عربا جناستي تي نا اطفاء اقرب خانيه مالكي كتفال في الشوتي اطفاء هات الكهرباء بافرني سكني يا برا دولة ورج فان خانيه خرابات الجائر وينشيني تمام خرابانه حيا افاري دسكفني خرابت كفني كي قابلوا مجيد كنت بنت رافيني امنوي ساعات كي كس مال اخو الفربي خدي بيله يك ساعتك كي كس كرم مال اخو بيخدي بيله
اروچی اسرارچی هنه ورنوان خرابا قش خراكن وياشي دولت براولا خانيه ما بكره يا برا خراكه يا برا تشيكي بلدي بارتي اي دولتيه نه اي فقيره المحله قش فقيره كس فقيره ميزان ناكه ريامه تنا برفا ما خوليا ما تشوفا ما تبل برتعبي ما ريفاي انا لاوك ارفاني خبريتي والله دلي كافره بوان شوتيه نكاري راسي ام نكار ارفان كي بين المال اخو نخوش كي مهبه امبولاس ناي بردري كم تشوف كازيش بلديه را بيجي بتشي ناس حكومات را نواليه نا بلديه ام فين اقلي والله ام فين اقلي ام ويا نادن دولتي هلو بكثر زلت يا من قرعه غزوري من فقيري جبر كريكت ما مجهولين هذا البردانس ممكن شو اشاط عن شخوات ثاني البنكي من تشوف هيك استاج متر بقرعه اي كنت جبيرز بيتي تاجر تلفزيون يا ريت كيف شو نخرات كنا تشيتكم بري ما تشارك يجمر مزال فان فقير عندنا كنا دولة ما شارد بينا Hani bu tezeyle kocası tektir, yaşlı. Kabar te haber. خبر